Evo, mogu reći da dovoljno poznam svi u vlasti, vaše organe vlasti, znaju nas, tako da, evo, još jednom vas pozdravljam u to ime da kažem da ova prilika je nastavak neke kontinuiteta planiranja u vašoj općini s naše strane. Naime, o čemu se radi? Tokom izrade prostornog plana općine Žepče imali smo jedan od najbitnijih smjernica vezano tog plana i trasu autoputa koridora 5C. Još u tom periodu, dakle, period dok još nije postojao niti jedan planski dokument više vrijedan, niti kantonalni, niti federalni plan, mi smo signalizirali, dakle, jednostavno apostrofirali obaveznost rezervacije prostora za saobraćajnicu ka Tuzli. U to vrijeme, naravno govorim saobraćajnice, u to vrijeme nismo znali rang te saobraćajnice, niti je on bio poznat u strategiji razvoja cestovne mreže Federacije i države BiH. Iz tih razloga mi smo u tom trenutku dali rang magistralne ceste i njezino vezanje na teritoriju općine Žepče je bilo na postojeću magistralnu cestu. Evo, ja bih sad želio da to zorno pokažem. Dakle, još u tom periodu mi smo izvršili rezervaciju prostora za prolazak te magistralne ceste i njezino vezanje na postojeću magistralnu cestu. Dakle, to je ta magistralna cesta predviđena u prostornom planu općine Žepče, koja je faktički usvojena tim planom. Njezin prolazak ovim područjem, evo vidite zorno, je upravo na tom području gdje smo i sada zrcali prostor za interregionalne čvorište, koridora 5C i autoceste za Tuzlu. Naime, da sad nastavim s tom jednom pričom, dakle, od našeg tog zadnjeg nastupa ovdje u Žepču i usvajanja prostornog plana općine, protekle su određeni vremenski period u kojem je došlo do jasnog definisanja razvoja cestovne mreže u Bosni i Hercegovini, a našto u Federaciji, i tom strategijom zacrtana je i planirana je izgradnja autoceste Žepče, Tuzla, Brčko, Orašje. Dakle, to je takozvani Y autoputeva s koridorom 5C, gdje bi u suštini u području Žepča došlo do planiranja interregionalnog čvorišta i samim time Žepče postaje jedan od možda najfrekventnijih i saobraćajnom prometnom smislu najznačajnijih općinskih centara Federacije. Pred nama se sada postavio zadatak, dakle, da taj viši rang, dakle, više ne radi se o magistralnoj cesti, radi se o autocesti, kojom sad trasa te autoceste zahtjeva druge i horizontalne i vertikalne elemente i gabaritom svojim, dakle, znatno se razlikuje od magistralne ceste. Dakle, mi smo tu rezervaciju tog koridora za magistralnu cestu morali na neki način preispitati i vidjeti da li se ona može na planiranu autocestu koridora 5 vezati u području Tečar-Buđaka. Morfološke karakteristike terena i sama naseljenost ovog područja, te sama složenost situacije po pitanju prometne mreže nižeg ranga u ovom području jasno nam je pokazala da je to gotovo nemoguće. Dakle, naročito po pitanju morfologije terena, mi zaista nismo u tom smislu mogli da ispoštujemo elemente autoceste i time smo morali nalaziti neko kompromisno rješenje.
mislim da ovdje ne radi se o kompromisnom rješenju, nego o boljem rješenju. Iz tih razloga, dakle, morali smo analizirati kompletan potez između Golubine Donje i Ozimjica i naći pogodno mjesto gdje bi se to interregionalno čvorište koje u prostornom smislu zahtjeva veliki prostor i zahtjevno je po pitanju nedaleka i tako dalje, morfologije terena. Jedino, dakle, u toj analizi jedino mjesto gdje smo mogli naći to je u samom području Žepča, ali pod uvjetom da se promijeni trasa koridora 5C. Iz tih razloga, dakle, izvršili smo analizu i dodatne varijantisanje te trase da bi se stvorila jedna povoljnija prilika za izgradnju, odnosno planiranje interregionalnog čvorišta koji faktički veže ova dva možda najznačajnija, zaista najznačajnija saobraćajna planirana toka u Bosni i Hercegovini. Mi smo od ranije, dakle, znali, bili smo prisutni u ovoj općini s aspekta planiranja i u prethodnom periodu, tako da znamo i koje su prostorno-planske odrednice bile u području grada Žepča. Znali smo da je urbano područje i sada važeći urbanistički plan u ovim ljubičastim granicama, evo ja sam ovdje namjerno, dakle, zbog te prezentacije nanijelo, dakle, urbanistički plan grada Žepča je u ovim ljubičastim granicama. Ovaj dio ovdje polja, on je kroz izradu prostornog plana općine Žepče, tretiran kao područje kojima se dešavaju, dakle, planiranje radnih zona, industrijskih zona, dakle, područje rezervisano za razvoj privrednih aktivnosti grada Žepča. Iz tih razloga mi smo ovom trasom tangirali to urbano područje i prolaskom njegovim, dakle, stvarali preduvjete za izgradnju i planiranje interregionalnog čvorišta iz kojeg se vrši račvanje ceste ka Tuzli i jedno manje čvorište isključivo za usilazak sa autoceste i ulazak u sam grad. Ovaj silazak, dakle, kako vidite, je na samo ivici urbanog područja grada i svojom planiranom priključkom faktički opslužuje već planiranu radnu zonu koja je graniči sa željezničkim pravcem, željezničkom prugom i stvaraju se preduvjeti da na ovom širem ovdje području faktički grad Žepče dobije adekvatno priključke za industrijske i radne zone. Ujedno, dakle, planiranjem te saobraćajne toka direktno vežemo za postojeću magistralnu cestu i dakle, imamo priključak na autocestu koji veže direktno za postojeću magistralnu izvan urbane strukture grada Žepča. Smatrali smo, dakle, da svugdje u svijetu, naime, gradovi imaju jedan direktan priključak na brze tokove, bila su pitanje brze ceste, autoceste, i da je ovo jedno racionalno rješenje, uvažavajući činjenicu da u ranijem rješenju imali smo dva čvorišta, to je u Ozimcima i Golubini, koja su razdanja tih čvorišta ne daje tu optimalnost saobraćaja i povezivanja gradskog područja Žepča. Naime, te distance jasno ukazuju da i ekonomska opravdanost takvog planiranja je nije baš onog stepena kao što je i u našem slučaju ove trase koju mi preferiramo. Naime, dakle, taj saobraćaj i naplata na autoputu bi se gubila, jer je ishodišnja tačka grada Žepče
prioritetnija i od Golubinje i od Zimica, dakle naplata, ekonomičnost, naplate na ovoj budućoj planiranoj autocesti je optimalna samo isključivo u tom smislu kada su petlje u neposrednom okruženju najznačajnijih nasobnih aglomeracija. Mislim, evo, to da vam jednostavno pokažem da u slučaju figuriranja čvorišta u Ozimicama i u Golubinji, gdje faktički na ovim potezima od nekih 7 km, lijevo i desno, ne bi bilo naplate, čime su dobro pitanje, neka puna ekonomska opravdanost. Jebote miš. Ja, mater. Vjerujem da ova reakcija vaša možda je, ono se kaže, očekivana. Očekivana da te krošnjake propustimo jedino. Ja, ali moje je kao planira da vodim računa o tome. Znači, ekonomska opravdanost bilo kojeg objekta, bilo kojeg zahvata daje i realnost njezine izglede. Dakle, neće niko izvoditi niti jedan objekat, niti jedan zahvat ako on ekonomski nije poduprijed, ako nije dobro, se kaže, i osmišljen. Dakle, niti banka, niti bilo koji investitor rijetko kada... To nas nije briga. Svaki jedan zbog ako nešto nije ekonomski opravdano. To mala digresija, samo zbog objašnjenja i čega. Pored ovih stvari koje sam napomenuo, rekao bih još nešto. Da se u prometnom smislu u ovakvom slučaju skraćuje put između Zenice, odnosno Sarajeva, do Tuzle za nekih 6 km. Da se ustroji ovo je. Ja molim da te prisutne da saslušaju, a svako će poslije imati pravo da izađe svoj mišljenje i stav. Dakle, molim da je jedan nivo, dok direktor zapravo Vladarevski izlaže, dajte da budemo korektni, a poslije će svako imati pravo da kaže svoj stav, evo, ko želi da kaže svoj mišljenje i stav. Dakle, izvršili smo analizu i komparaciju te dvije trace. Tracu koja je usvojena prostornim planom općine Žepče, odnosno kantonalnim planom, i novu tracu koju mi sad trenutno je u fazu usvajanja. Njihova dužina je približno ista, razlika je od nekih 200 metara. Dakle, što se tiče dužine, je ravno. Međutim, što se tiče eksploatacijnih troškova na toj trasi, mi na ovoj trasi, takozvanoj sjevernom trasi, imamo penjanja od kvote 245 na 320 i silazak na 210 otprilike od Zimice. Dakle, imamo u eksploatacijnom smislu i u ekološkom smislu vrlo jednu nepovoljnu trasu penjanja i silazka sa 245 na 320 i silazak na 210. U našem slučaju, našeg preferirane trase, imamo sa 245 na 270, govorim 270, i silazak na 210 ponovo u Ozimice. Šta to znači? Da ova visinska razlika od 50 metara puno znači u eksploatacijnom smislu, u trošku goriva, u ekološkom smislu, dakle, u stvaranju buke i tako dalje. Dakle, nešto što je veoma jak argument za sve stručnjake koji se bave prometom, inženjere koji se bave ovom tematikom. Može ovako biti nebitno na prvi pogled, međutim, kad se jasno to da do znanja, da je ušteda na tih 50 metara
na ovoj trasi uz istu dužinu, dakle, istinskog uštede na 50 metara, dakle, to se drastično refleksuje na potrošnju goriva i na, dakle, ekološki taj aspekt koji je, dakle, vrlo bitan za analizu. Što se tiče autoceste za Tuzlu, izvršena isto tako komparacija. Ova dužina od Ozimica do spojne tačke, nesporne tačke, može se reći, dakle, i ova dužina su približno isto tako jednake. Međutim, isto tako, govorimo o inženjerskom smislu. Komparativna analiza govori da su i jedna i druga trasa, ove ranije usvojene trase, jako opterećene objektima, tunelima i vijaduktima. Tako da, u odnosu na nove trase imamo jasnu sliku pokazanu na ovoj komparativnoj analizi. Otvorene trase, sjeverna varijanta, ima samo 5 km, ima 3150 vijadukta i 6,6 km tunela. Kada se komparira u odnosu na novu trasu, imamo dakle jasno izrađeno da se ekvivalentna dužina znači da se tunelske trase i vijaduktno-mostovske trase pretvaraju ekvivalentom u otvorenu trasu i ona ispoljava, dakle, omjer investicija. Vidjet ćete, dakle, da je u ekvivalentnoj dužini nova trasa jeftinija i time iz tih razloga je i preferirana. Slika o svemu dovesti još je praktičnija kada se uporede trase prema Tuzli. Šta nas briga Tuzla? U ovom slučaju vidjet ćete da ekvivalentne dužine su omjera 1:2. Šta to znači? Da je usvajanjem novih trasa i koridora TC i autoputa za Tuzlu faktički investicija je prepolovljena. Samo zbog toga kažem, zbog izrazito opterećenosti ovih trasa, tunelskim i vijaduktnim profilima. I još jednom da kažem, da ponovim, dakle, na ovaj način se distanca između Zenice i Tuzle skraćuje za 6 km. To je izazvalo vašu reakciju, međutim, kada se uzme u obzir jedan, možemo se kaže, strateški cilj povezivanja najznačajnijih regija u federaciji, od Mostara, preko Sarajeva, Zenice, prema Tuzli, Brčkom, vrlo značajno, dakle, djesecu iz Brčkog i izlazak u Orašju prema Hrvatskoj. Dakle, mi smo radeći na prostornom planu federacije jasno zaključili, i to je i usvojeno vlade, da je taj pravac autoputa možda čak što više i značajniji od koridora 5C u svojim strateškim odrednicama, u svom intenzitetu saobraćaja koji se očekuje na njemu, jer faktički on povezuje u demografskom i privrednom smislu najznačajnije područja federacije. Moram isto tako reći da time se smanjuju u investicionalnom smislu i ulaganja države, odnosno federacije, na rekonstrukciji magistralne ceste Sarajevo, Tuzla, preko Olova i Kladnja. Time, dakle, ta investicija više toliko nije bitna. Znate sami da ti uvjeti izgradnje su izuzetno skupi. Dakle, u ovom slučaju bi se svaka orijentacija izgradnje dobrog saobraćajnog povezivanja usmjerila u ovom pravcu. Smjerila se na Žepče. U tom slučaju, dakle, imamo vrlo značajnu autocestu koja do sada nije adekvatno razmatrana
niti u prostornom planu općine Žepče, niti bilo kojem planu koji je bio prisutan na teritoriju vaše općine, u vašim organima vlasti. I molim da imate zato razumijevanja za potrebe i drugih općina. Naime, vi vrlo dobro znate da u ovom konstelaciji svih tih događaja, čvorišta i u Rozincama i u Glubini, u mnogo čemu su i općine zahvaljujući, ono se kaže, prometnoj izolaciji, naročito prostom ove sjeverozapadne trase, ona je općina zahvaljujući bila nepovoljno uvezana i planiramo kroz jedno nepovoljno uvezano. Šta nas briga za zahvaljujući? Ništa bolje nije prošlo ni nagle, iz tih razloga, dakle, volio bih, mi preferiramo da imate i to u vidu. Dakle, ove trase nisu isključivo interes, ne trebalo biti interes usklađivanja samo općine Žepče, nego i šire regije, vaših susjeda i federacije pojedinačne. Hvala vam za početak. Ćao mali.